ya oba o sa yare e so still nkofo yare obeso o kire say Jimmy ya de aye wasa yare so nkofo da so yare o si Yesu kura ba wa ansa ji anya no kai no kure na de Jimmy no anybody who does not apply whatever that he is taught you are a fool Jimmy nya one way Jimmy ye wo classes ye wo Jimmy classes obi ade a ya kire one fa nya adwuma na wo ye the different thing just a number be kra Jimmy nyesa ye wo Jimmy sonka ye wo Jimmy poto eni wo Jimmy flatola kojon cancel we Jimmy woni msade o Jimmy o kwa be so we Jimmy odi pesca na no e Jimmy na friends e no e dey when somebody is entertaining you why do you call that Jimmy asante for can say o Jimmy na wa o hwe na kwaku jeje o kotena TV station ba ko bisu tu ko ye dey oni TV ono besi TV station bi o ko ye dey ai say comedy o ko ye dey comedy dabi o ko ye dey me ko joku yi o de wa go Jimmy na me joku I know Jimmy okay so that's about it okay so we will come back to have this discussion Magabi ton ade ma me why na o de say music asem here me da say yes am katakyi 90.9 fo nyina kwaba ebraso so se kodwa man so ne kore ne ma papa se de be ye pie nso a yenso ye betumi atobi na aboy me ba chawo uye obi na ope baby abodwuma wo de ra me hyew emfo wani nkyere baby a me ba chawo wadaroma bomodin a na fa wani kyerem e wo katakyi 90.9 FM sede ebeja wo so ne ma no daton e betumi akoye pa e de ama anytime srawo bomodin a na bra katakyi 90.9 FM ne yamwo na so for daton ye ne nyina bra e be bon wo de ro de ama pa na wo so woni ma no atumi akoye